Dipurong supito warajam ki pathelong sangpi maratum kachirabdun. Sahara India Bank kalong kithap dun tang karal tum chen lamlong lider. Difu jirsong long Karbi Human Rights Watch atumpen patir people si International Day of World Indigenous People Arni Katalong. Kardom News Time ang penili viral bird cropi non birtang ton pen arjik da. Difurong supia to warajam ki pathelong sang pimara tumta kachurap kachitu dun asun si theklong. Rong supia to war ki pathepen kilang mea sailong sang pimara tum kachurap dun paner kep anduji. Sang pimar sita alang litum aju si to war sai claim dun lo. To war along sai ki claim dun asang pimara tum aphan dihin suri phokep. Kerap ki PG alam ta tim Karbi Anglong kleng sarpo. Mati si yem tuliram rong hang to war ke salam adim. Kilang damahut ningje. Sahara India po Bengkalong ratatum tangka chithabdun lo sitame kenang sora por hut ka chithabdun tangka ratatum chen damlong redet pusikat news along birta nangli lapen tangka chen long li pojok pai ni phai sirkep ani town outpost along police atum Sahara India Bengkalong kachikom dam lapen ratatum ta tangka chelong nang jipu kachihang dam. जब डिपॉजिट कर लिया तो बोला कि इंटरेस्ट मिलेगा जब इंटरेस्ट लेने के है अराउंड 5 मंथ से हम वेट करें इंटरेस्ट के लिए अभी एक मंथ का भी अभी तक इंटरेस्ट नहीं किया আজি 10 বছর 7 বছর হব 2011 পৰা মোৰ ম্যাচুৰিটি তিনবাৰ মোক হেতে ফিক্স কৰিছে আকৌ ফিক্স কৰিব কাৰণে কৈছে এতিয়া আকৌ ডেট লৈ আছে আৰু সাৰে যেতিয়া অফিচাৰ আহিলে কৈছে যেতিয়া লিগেলি কেছ কৰিব পাৰে মই কিবা বিচাৰি না পিছত মই কৰিব বিচাৰিছো আৰু কৰিম আৰু সেইটো Bonta halapu Sahara India Bank penke nona mat tangka piun e suri hinira inquiring kan ansi piun ji pusilam klar chipidun kedam tang 2010 ni kan peno Sahara company puise company do alang tung na rat phan chong thui chokai ma alang tung manu tin pen tangka cheklo jonlong suri pho suri ni suri ke thong por jomalo pon chata me la so tangka mechor lo pute si kelong ji pulatum than lo rat phan dak ka to ko arat tum ching room si dak bank owner tuman dat pen de ada Sahara long ke joma tuman pinit ke bank si a manager pe mata chingkilo la se manager pulo 2020 yang bong si la so tangka piunji pujalang tum chicha la si prabjin pe ni tum ke bai dio som pen ke Sahara company phan pulo je Karbi Anglong long la sona company la sona business la dang claim ri jate rat tum la da chong thui choka business ke ni tum kroi kroi pusi pini pe ma se Sahara company phan mata pukang lo Difu jirsong long pai di phai sirkep ani Karbi Human Rights Watch atumpen patir piponsi International Day of World Indigenous People Arni talonduna birta card news along birta nangli Labang so Katalon pon amayalong aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Chitong Tun an pata thekar chabanglong singteron Jakas amai pu khor singteron KLA amai pu Suran Kramsa MAC Dorsing Rong Hanglapen retired IAS JI Kathara tum Chitong Dun Pankaj Teron pen kechari pon amayalong ason khaibari matung aputhak chingwa ching sai pon Karbi khai along nona por katikukang theksi thekdam longlo lapen ovi kimiatum kachathak jamat puthak sitame Jakas amai pu khor singteron pen ningje lamet lamchong pangchu ponja long ovi kimia tum nang barang po laben arjap thipen claim nang popota thekara cha baglong singteron pen lam thike jai pon padu sik sedol jakong nona port che harjak pame nang po laben ot thip nang pokalip pulute moi prang ili tumalong rialong kisung nang dokok jipota je ai kathar pening che namalam sopor phan bir tamu taponik sina Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs.
Aturkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people third beer talong bangtholo West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Longboi Linding Debaguri lapen Baguri arongalong Langkang lomajok rongsor siksak dolobusi rongame card tumpen kadnya salong beer tapachini MSC Horen Singbe lapen ari sangha otum pai sirkep arni Langkang lum arara phanche tong damse sang lapen pe ari rondam pota birta long thu Karbi Anglong Autonomous Council along Bangkethom MSC atum Laphan District Chief Justice Court along pai ni phaisur kebarni ada porphai keba por hearing phan ke hang birta kadnya salong birta nangli Inglong aso kandidat akhe atum kilik thudon long lepu akoi pipen Bangkethom Karbi Anglong Autonomous Council along MSC atum PIL pidet pen court along hearing upon kehang Bangkethom MSC atum upon kehang ateng pen chidam renti lapen aron ateng pen kangsai ji aphan non kebang ji chitia chiklo niphai krep ho arnisi arni pathik ponlo laso arnisi ahok pet pen kangsai long pu pusi birta ripdun long Guwahati High Court along advocate arko intikatha lapen manas saranya atumsi labangso PIL kipi aputha court along arjap pilo কণ্টেষ্ট কৰাটো আইন বহিৰ্ভূত বুলি আমি ভাবোঁ আৰু তাকে লৈ সেই সময়ৰ কেণ্ডিডেট আৰু সেই স্থানীয় লোকেল ভোটাৰে অবজেকশ্যন ফাইল কৰিছিল ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক আৰু ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে তেওঁলোকৰ অবজেকশ্যনটো টাৰ্ণ ডাউন কৰিলে আৰু তেতিয়া এজ পাৰ 6 কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰুল 1951 মতে আমি গভৰ্ণৰ তাত ইলেকশ্যন পিটিশ্যন 4খন ফাইল কৰিলোঁ আৰু গভৰ্ণৰৰ পৰা এইটো প্ৰচেছ হৈ অসম চৰকাৰৰ যিটো হিলছ এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী আছে তাত ছেক্ৰেটাৰী তাৰ পৰা আজি ডিফু যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ তেওঁৰ কোৰ্টলৈকে ৰেফাৰ কৰিছিলে আৰু সেইমতে গোটেই পিটিশ্যনাৰক আৰু যিসকল ৰেছপণ্ডেণ্ট ইলেকশ্যন পিটিশ্যন তেওঁলোক কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা ন'টিছ কৰা হৈছিল আজি ফিক্স কৰি আৰু আজি আমি পিটিশ্যনাৰ এডভকেট আৰু ৰেছপণ্ডেণ্টৰো এডভকেট এপিয়াৰ হৈছে মাত্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এপিয়াৰ হোৱা নাই আৰু ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুটা সমষ্টিৰ দুখন ইলেকশ্যন পিটিশ্যনত এপিয়াৰ হোৱা নাই বাকী এপিয়াৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে অবজেকশ্যন ফাইল কৰাৰ কাৰণে টাইম বিচাৰিছে লগতে তেওঁলোকক ইলেকশ্যন পিটিশ্যনত কিছু আমি যদিও কোৰ্টত জমা দিছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে হয়তো পঠোৱাত কিছু খেলি মেলি কৰিছে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ইলেকশ্যন পিটিশ্যন তেওঁলোকক 7 দিনৰ ভিতৰত দিব দিছে আৰু সেইটো আমি দিম আৰু অহা ছেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখে এইটো তেওঁলোকৰ অবজেকশ্যন ফিক্স কৰিছে আৰু 15 তাৰিখে কেছটো কোৰ্টত দিব Biota bangkila pasikang tampniklo dumi thakmi kurbang thu